Okumbireba nekushikibwaho Kituzi Health Drink hamwe na Fresh Uganda. Program okumbireba iwe nobirebota. Yes, mbwenu abakituzi baresire icyo kunywa cy'amana munonga. Kituzi eje mukureba nicyo kunywa kirungi munonga. Abakuba bine enda zabo zo kubora byo kurya nyoti nkurya na nase nenshara nyoti nkurya mastagara mu bihimba manya nyona nyo bushara buru mama ebi byona ni historia Kituzi iwe kanywe ahura turuhura kintu cyugamba munda akacupana siringi 10 zonka 10 ruti omukasheshe omwihangwe nabanoza kuryama kutukuba tugirokwe aha mikoro yo kushendekereza no bura abantu bagira ngo tutukumanya ino buragwa tutukumanya ino buragwa burete mbwenu byona no kuba disorganized mureke bantu mwe abantu mu organizing kazanyu mu cyuruho kokure wayise imyaka 50 wagira hebintu notuma ware wagira hebintu wagira he amataka gawe wagira hebira byawe inete wagure ibintu mutahone please tandika kwandika abantu mutekateka ko kwandika buragwa ngonofu atubwo tafire ndiye wachetegereza yes terezeka yawe ibyo kusiba uno shereka ngo buragwa manya ari umuntu akakwandika buragwa yabushereka yabuho umuntu wachetegereza yabahamunywano yayishereka. So it was an unfortunate bono bakaba ryo mutakisimba mazoko karanga arabona bagomba accident ahora ba I know buragwa ino owa ino buragwa no yafana bu tina kuchimanwa abirabwini wachetegereza bureke kushereka buragwa kashuti abino buragwa obano no wanyetegeza okuraga abantu twina enseryo nehinduka. Society is not static, it is dynamic. Nehinduka agenda ga yabasho nkuri tutikikora oina bana batano abana babo bashome ati no shereka ki you sit and say distribute ebintu byawo bacuru wanyetegereza ebi bine byakare okushera ko baragwa okirga ho jambe zikarabana. No, just organize your house properly. Omuntu akwasa kuterezeka n'umukama weka omuntu akwasa kuterezeka n'umukama weka n'umukazi we n'abana konka babanta mukureta omukazani ngo baterereza amaka owabo nabyo bebashobire tishongora kugira ngo nabo wabo bebashobire nabandi mutabatine cyeshongoro cya kalenda yawo no hoji kwachetegereza nabo echo. Let's get organized oterezeka yawe ruhanga karaba yakutwire abantu bakushendekereza mu kitinisa abana bawo bemuke abako abana pakwa batakumanya baragwa noreba no bokubeta kwa speech oreba mbatine kerekanye kubana master of ceremony urajangwe reko gwa beno wayagamba ako mwana natina ku arho mwana kagenda yagamba harisha yamgambe bugamba birungi ndinkaraga muzehe umuntu murogi nkoko muzehe n'umuntu murogi muzehe ogumwana webera nagamba akaba atine cyamuhire ahora kutoryo omwana akashwara yayombaza okuyasimirisha akamugamba hoji kandi ukashanga ngwisha kasigatine cyamuhire. So it was terrible. Nabo echo mwikirizane nka family kandi mushabero hanga abagirire mbabazi abagirire mbabazi koraze kurwo mu nsomo usigeka yawe wagitereza eka yawe utagiterereze baza kubingo mu iguru nyumba yobo nabanga togiterereza burungi kugenda mujana oterere no kwenkubereba iwe no berewo. Okumbireba yabane kushikibwaho Kituzi Health Drink hamwe na Fresh Uganda.